Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar surah As-Sajdah. Ada Makcik Ramla Abdullah di Malaysia. Assalamualaikum Makcik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Makcik untuk memulai kajian kita surah As-Sajdah ini. Silakan. Pak Ustaz dulu. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا يتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Makcik, segitu dulu Makcik. Ayo Makcik. Tak dulu ya Pak Ustaz. Ya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Bukan Rai tapi Roy, penyakit Najil. Roy. Penyakit dia datang. Ya. Lagi Roy. Tanzilul kitabi la rabb. Tanzilul kitabi la raiba fihi. Roy Martin, Roy. Bukan Rai. Right. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Roy. Ya. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Masih hutang ya Roy. Royko. Jangan Rai. Gak apa-apa. Hutang ni Pak Ustaz ya? Ya, hutang, gak apa-apa. Hutang di bawah Dah mati lama tak buat hutang. lagi. Iya. Dah lama tak buat hutang. Sekali kena buat hutang. Boleh. Iya, sekali hutang. Boleh dengan Pak Ustaz, boleh aja. Boleh. Auzubillahi minasyaitanir. Am yaquluna naftarah bal huwal haqqu mir rabb
Bal Min Rabb. huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Semuanya hutang ro sama Jadi ko. dah tak Konya gini. terbayar. Am yaqulu naftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Koknya sebut. Huruf-huruf oh ya. Huruf-huruf itu ada ro, ada so, ada ko. Jangan kau. Ya, lagi. Bal huwal. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum. Jangan kau, tapi kau. Kau Dan aku suka engkau. Kau. Ya, kau. Kau. Ini yang saya lupa. Saya lupa ini Kak ini tuh. Makci ini harus belajar diktat A2 yang lin itu. Aba, abi, abana, abina, abuna, abauna, abain. Akona, akina, akuna, akauna, akain. Itu belum belajar lagi lah Pak Ustaz. Iya, Makci kenapa nggak diambil itu? Bagus sekali, Makci. Untuk saya nak ambil pen ni. Tak masalah, saya nak ambil. Nanti aja, ya. Ya, boleh. Terusin dulu. Daripada bal ya, Pak Ustaz? Dari ini boleh. Dari Allahul Ladzi. Allahul Ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dari mana ya Pak Ustaz ya? Dari fi boleh. Dari fi boleh. Dari wama boleh. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy. Ayyannya tambahin. Wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Tadi wama. Wama bainahuma. Wama bainahuma fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Bagus, tapi di ikhwani sini ditambahin lagi. Sedikit tambah. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatazakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Zalika alimul ghaibi wasyahadah. Jangan goy. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Goy, jangan gai. Goy. Nah, ini yang saya katakan semua ini diktat A2 ya. Belajar itu.
Ago, agi, agu, agona, agoina, agu, Aghauna, agoi, aghaina. agoi. Ini alimul Aghain. goi, goi, ya, goi. Alimul ghaib. Ya, zalika. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a Ko ini kok juga nih huruf-huruf O-nya nih khalaqa khalaqahu. tinggal khala- tinggal tinggal khalaqahu diperbaikin huruf-huruf O-nya masih udah alhamdulillah masyaallah ya. khalaqahu. Khalaqahu Ada pen mana ambil Pak Ustaz? alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Khalaqahu khalqan khalqan. Khalqan. Koknya ya tinggal kurang dikit aja kok. Kalau ibarat bumbu itu kurang sedap, penyedapnya sedikit lagi. Tambah haji dan motor. Alladzi Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Terus ya. ya terus summa ja'ala naslahu Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. mahin ada Mahin. ثم جعل نسله من سلالة من ماء mahin. Biar sedap, dipanjang dikit. Dikit-dikit pasti. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min Summa ja'ala naslahu min sulalatin min mahin. Mimmaim. Maknya ketinggalan, Maci. Tertinggal. Jangan kejar-kejaran. Maaf Ustaz. Kok sama saya maafnya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sama Allah maafnya. Astagfirullahaladzim. Saya bukan siapa-siapa ya. Astagfirullahaladzim. Ayo lagi. Astagfirullahaladzim. Ya. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Hadananya mana? Mimma immahin. Ada. Mimma mahin. Bagus. Kemudian. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ainnya mana? Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ain. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْسَمْعَيْنِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Ayo Maci. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Dan ke sod, ke shin. Qalilan ma bibirnya buka lebar. Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Waqo
Iya, Wa waqa. wa 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 وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد wa qalu a in wa qa أإذا wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. bukan hal maci Khal khal kho khal khalqin khalqin jadid kho doang khalqin ya huruf-huruf yang o-nya ya ingat-ingat ya khalqin ada khalqin ro ada to ada khalqin zo ada kho ada go itu huruf-huruf berbunyi o-nya masih ha khal 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 inna inna lafi khalqin jadid Bapak a inna lafi khalqin jadid. Bal hum tetap bunyi biliqa. M Maji tetap bunyi Ya. bunyi M-nya tapi bindeng jangan diihfakan seperti ihfa nun mati balhum bunyi M tapi bindeng sedikit balhum biliqa'i rabbihim kafirun ya Maji Bal ya. hum Nah, biliqa'i rabbihim kafirun. dalam Tunajin. waqalu Waqalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin nah, jadid. tadi kho-nya ini ya penyakit kho dari tadi kho Khal ro khal ya bunyi nah nggak apa-apa khalqin jadid. Kemudian khalqin jadid. balhum. Bal hum Humnya ikhfa biliqa. sapawi ya. Ikhfa sapawi agak bindeng. Bal Balhum gitu. bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Kemudian kul Qul yatawab. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Suara maci itu sedap apabila kalau ditambah lagi lepas ya. Cuma tiga orang lepas sedikit. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Lepas ya Maci. Tinggal lepas sedikit udah mantep banget. Nah, nanti dilatih Maci ya. Biar suaranya agak lepas sedikit. Tahu bahasa Malaysianya lepas apa? Suaranya nggak ditahan. Jangan ditahan, lepaskan je. Lepas Jangan saja. ada beban. Benar begitu. Santai-santai kan Pak Ustaz kan? Santai-santai. Tenang-tenang. Iya. Jangan buru-buru. Saya dah pandai cakap Indon. Iya. Iya. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Jangan kejar-kejaran. Jangan kejar-kejaran. Jangan Iya. kejar-kejaran. Baik, sekarang ini. Walau taro Izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana benar. Rabbana absarna wa sami'na. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya, Rabbana absar. So banyak. Rabbana absarna. Huruf O semua. Bunyi O. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha
hudaha walakin haqqal qawlu Hakal haqqal jangan hakol ya. haqqal Bunyi o-nya aja nih. qaw ha- Hakol qaulu. walakin haqqal qawlu wala Mim nih. walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadzuku. Terus ini. Ya Pak Ustaz. Terus. Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Tumnya harus kedengeran. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Lagi Maci. Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inna nasinakum wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim. Wasabbahu Pak Ustaz? Ya, bisa dapat. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Langsung sujud ya, ini sujud. Sajadah wajib atau minimal subhanallah baca ya. Kalau saya biasa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh kan Pak Ustaz? Boleh yang itu sajadah wajib lagi itu ya, yang lebih boleh subhanallah. Terus tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Khaw ya, ini bunyi o-nya aja. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ulang Pak Ustaz. Boleh, ro-nya ya. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jaza'an. Keras dulu. Jaza. Ja-nya keras, za-nya rapuh. Jaza. Jaza'an bima kanu ya'malun. Afamang? Ya, afamang. Afamang kana mu'minan kaman kana fasiqan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Jangan fasikoh. Fasikoh. Baju koko. Jangan baju koko. Fasikoh. Bukan. Fasikoh. Fasikoh. Baju koko. Jangan baju kokoh. Jangan dah aja ya. Baju koko. Baju koko. Ini sama. Baju koko. Afama kana mu'mina kama kana fasiqa.
La yastawun. Ya, terus. Terus Maji. Apa La mak? yastawun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. La yastawun. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. Jangan terburu-buru sini ya Makci. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Ini tentang surga ya. Apa amal? أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Terus ya Pak Ustaz? Ya, terus. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu an yakhruju minha. Ambil dari mana ya Pak Ustaz? Dari sini. Kha-nya kurang tampak. أيخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. panjang. Yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Iya, bagus Maci, insyaallah ya. Walau taruh. Kalau yang tadi tulisannya besar nih, boleh je ni. Ini besar Maci. Okey. Ini besar. Walau taruh ini okey. Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam. Daripada mana ya Ustaz? Bisa dari la'amla'an. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tinggal kokoknya aja nih ya. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati
wan nasi ajma'in. Minal jinnati wan nasi ajma'in. Masih tinggal di O-nya aja. Hakal kaulu. Ya masih hakal kaulu. Hakal Kaul. kau. Kaul. Apa nanti dilatih ya. Ya. Sekarang fazuku. Fazu. Fazuku. Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inna nasinakum wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha kharru sujjada. Kharru, bukan haru. Kharru. Ya, kharru. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Bukan tak, pecah ya. Masih kuat napasnya hebatnya nih. Tak kuat juga Ustaz. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa ya. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum. Jangan fala to, fala ta. Fala ta. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Bagus. Jaza ditekan. Jaza'am bima kanu ya'malun. Macam mana Pak Ustaz? Jaza'am. Ya, keras dulu. Jaza. Ya, panjang. Bima kanu ya'malun. Amnya bunyi mim ya, jangan diihfakan. Bunyi mim kan iklab ini mah. Cuman bindeng. Jaza'am bima kanu ya'malun. Jaza'am bima. Bibirnya jangan dibuka. Jaza'am am bunyi mim. Bukan ini bukan am. Tapi bindeng ke hidung. Jaza'am bima kanu ya'malun. Ya, lagi. Jaza'an bima kanu ya'malun. Kalau masih jaja'ang, jangan jaja'ang, kan bukan ihfa. Ini iklab. Bunyi am. Jaza'am gitu. Jaza'am bima kanu ya'malun. Bukan ikhfa ya, iklab ini. Kalau jaja'ang berarti ikhfa. Ya, Jaza'am bima kanu ya'malun. Nanti saya begitu. ulang Pak Ustaz. Iya, begitu. Terus kalau Umar kau ulang boleh 10 kali Pak Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Ntar juga pintar, udah bagus. Allahu Akbar. أفما كان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوون. Apa mang? Ifa banget. Apa mang? Sangat.
Ya, sama. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastawun. Terus. Amal Ya, Ustaz, ya, terus. Amallazina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima Nuzulam. kanu Jangan nujulang. ya'malun. Jangan Nu, nujulang, nuzulam. nuzulam. Bunyi mim, ya iklab tuh bunyi mim. Nuzulam, nuzulam bima kanu ya'malun. Nuzulam. Ya. Nuzulam, nuzulam bima, nuzulam bima kanu ya'malun. Ya, wa amal ladzi. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Bagaimana Ayakh, Ustaz? kho-nya kurang mantap. Ayakhruju. Ya, ayakh. An yakhruj an yakhruju minha an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Pandai Maci ya, Masya Allah. Kasih Ustaz. Mungkin anak muridnya Pak Ari kan? Anak murid Pak Ari Ramadan ya? Bukan, Maci kan udah, kalau ibarat burung udah bisa terbang. Cuman ketemu sama saya di jalan. Anak murid Pak Ari Ramadan. Maci nih, sedikit lagi sampai ain aja ya Allah Maci ya. Akbar. Boleh aja mana Pak Ustaz. Wa Tak kisah. sini dikit lagi Maci. Wa nudhikannahum. Wa Wala nudhi. wala nuziqannahum minal Wala nudhi kok baju kok. wala nuzi Ya. wala nuziqan Kon. wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum Pecah. Hamas. Akbar. Ya. wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih summa arada anha. Ya boleh. Inna minal mujrimina muntaqimun. Ya, Maci sampai ain ya Maci ya. Ya boleh. Jadi, bonus buat Maci nih. Sebentar lagi bosan ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya selesaikan sedikitnya ya. Walaqad atayna Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم
إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.